na ukethia ingi musiaisia witu na na uthocha twendanie imwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha Uiti nionake ndakitali witu Dr. Mutuma na indi kwena bala twitwabika twituna weta yulu wa maliu ala tukeu ya ala asia imaitu kana umae maitu maisa ithitu yo ya maliu asumatene kwa tutabie yu tutonya kwika ata yuno ndo baba pikitwe ndia sia kana ni bathoku lakini no tutungie tu kwa kwa twelese ulwa maliu right maliu muno umunde cancer yepo kwa wingu ndo maliu diet na lack of exercise na wala maliu atu ya no kuongala weight because they've got a lot of weight. Now weight is when you are above 70 kilograms, irrespective of the age and irrespective of the gender. Na hicho kitu mi matukano ando ingine overweight. Na ando ingine mayeka exercise. Nondo uyale refined, uyale mingi kala mata na kila kipo ni kana ando ingi meja nondo sasa udani bikia. Tia ndo nukuanza. Kudani kwa time iwe. Wecha kwethia cha kama no lazimoje. Uchedia nitawa tuye mwe wako store ya leo ekale wikale kombene kana wikale kapatini lakini ando nge matuikie mwe wonda nita store ya leo nondo kwa chala simoje onote wanza sa ina nondo sabikana sumuche sa monza nondo sabikana simoje we have to change that na kusema a lot of food which is refined that's the first thing leo la musione kana uchedia ni tedwa atutena kanza na tesi yango pa nini na ta metilei ata meseresia ikatukwate mituke na mbe ni tailo ya mbemba yonde ita whole grain to the mbemba to the mubia na mwe na wembe those are the best food wachicha matukwa ona pe andu mata ona mwe kana maona mubia wembe no mona na tintimo no na mbembe la maisa ni mbembe refined na yu bando ba mubia na wembe maata musele na musele no rabwa. So when it's that can refined musele also that's what problem is. Second ni kwa nama red meat nama sia mbu na cha ngombe tinzio that's where the cancer actually comes. Go refined food na nyama na kila kingi to kisa tu skala muno na skala tira ya kunywa pela passive smoking na muno talang cancer mabuji kwa wingi nundo wa industry na ngali matukwane nyingi tena ngali dai mwe utoine kila musima tukwaita wina ngali that's where problem is na embayo kala ilobi kana kala masako kana kala kitui kana kala wote uzaidi kwina ngali dingi byanga kuku sukila mangakali is not very good it's another cause of cancer kila kingine kunywa alcohol apart from liu kunywa nondo matukwano nitunya muno tandu ala nini meunya muno tokati pakubi kila kona yuyu town ninge masako ilobi wote kitui peka kona ka spirits which are very dangerous. So we then nachana situ muno the guys who are between 25 years and 40 years those guys are drinking too much nundu tene tanza mratina kalobo na kaya kwa wingi muno na tuza taska lakini matukwape na whiskeys and whiskeys are very dangerous. They spoil kwa nyoki it spoil itema na hicho kitu cancer become very common no lwa sinduiso kwa sindwase kwa thoda kwa dan cancer sipo kwa wingi matukwano hicho kitu is very common. Now cancer zetu teatana sa cancer kondo kutatu pe cancer la siana no kana siana ni cancer na pe cancer za ibeti na pe cancer za ume ko cancer tana siu na ko atineno tena yulwa cancer te daune na cancer za ume ya ka na siana cancer la zipo kwa wingi muno matukwano kwa ume ni prostate kaya mundu ume na lengi ni cancer ya esophagus kana la memeo cancer kana memeo cancer ya bu na cancer mwili la munene kana cancer of the colon those are common in men na cancer of the pancreas kana tema is quite common pancreas ipo kwa wingi na lengi is cancer of the lungs cancer mguu kwa ume those are cancers which are very common in men. Na cancer of the liver cancer the tema na ipo kwa wingi nundu aume ni munya ukimuno bya bone manwa tene na apart from other risk factors cancer of the liver cancer ya aka kwa aka cancer zipo kwa aka ni cancer ya nondo it's very common nowadays na ila kingi ni cancer cervix kana bala mana wisela na ila kingi cancer ya wu na cancer memeo na cancer ya colon kana mwithula munene na cancer ya ovaries na cancer ya mabui na cancer ya tema na cancer ya mabindi na cancer ya brain in women. Those are 10 common cancers in women. Kwa siana
kwa siasa maito kwa siana nundu siana ni kwa taone cancer ni choktumina sia kana datele kumanda kana cancer kwa takila mundu nenzi andonge mona kana especially andola memya between miaka 20 na 40 masia mai kwa cancer but it's very common na kweli niwe no ye mama kwata in fact it's more common between 20 and 40 nowadays nundu kwa madola mama kwa siana le cancer la kwa common itapokuwa wengine cancer ndaka meta wa leukemia ile ngine cancer ya ngai kana lymph nodes ita wa lymphoma na cancer ya medo retinoblastoma na cancer ya kidney itawa nephroblastoma na cancer ya mabindi chana mno kwa cancer ya mabindi mno itawa osteosarcoma bone na cancer ya muscles nondo chana mabindi na muscle na itawa rhabdomyosarcoma is very common and the cancer of the brain is common in children that have medulloblastoma chana ni kwa tawani cancers na andoi ipete kwa cancers lakini hii cancer idhasi undume kwa ume na kwa aka na kwa siana is very different kwa kila tuna kweka kinu kila chambe cha cancer very important tiko ita kwa nini na ndi tu naisia na ti kuthima niko mana cancer is common awareness na tendo create awareness kwa siana siana sisi kana cancer zipo na ni common na ti create na ti andu mai makathimwe matea wao indi tunaisia monolonge ni kana cancer ichalia nduma wawe nayo ato kung tenda kuthimando tukamana message 1 message 2 na 3 tela moko tuona hospitali message 4 kitu atasale kwa kila kipo ni screening na cancer nyingi ni screen ya ni kwa cancer of the cervix ni common na cancer cervix ni tumeta akainge matutia cancer of cervix very common kwa screen ya by using a testometer pap smear na kwa usioke there akaneme kwa pap smear every 2 months every 2 years or 5 years very important depending on your age na kila kingine cancer prostate kwa ni thimawa cha kitu kinini kadimo kama kana cancer na unamandika 10 years before you get it 10 years before you get it they talk to me cancer is detectable early kila maana kwa cancer is awareness early detection early treatment yana namba kutila ngokulia wasia kana ni umanyika na cancer utenayo myaka 10 itemi bikuru nikumaanisha kana no netomia ndeto iba nikumaanisha kana no uthimwe ukewa ukakwatwa i cancer yes no thimwe ukewa you kana ndo wendete nithukite uno mundo cancer of the prostate kome ni umanika no peklati thima tukatia ono kititwa na kia chambatite na kwa akani kuthimo kesethia cancer of the cervix tukakuya end cervix yakuyendete after 5 years cancer kakwata na hicho kitimi ila mundu mukakota no na muthima nethia mundu muka ena cancer nithwanese mundu kozo akutwa cancer 10 years ago lakini ndamana lakini na uthimo mundu nethia ndo na cancer of the cervix I can assure you 100% 10 years ukitondo kwa cancer of the cervix. And that's the opportunity that cancer screen ya cancer of the cervix, cancer of the prostate, cancer nondo can be screened lakini isi screen ya zibo lakini ta screen the table is good akama ka screen almost every year every 2 years or 1 year cancer of the breast, cancer of the pancreas, cancer ya tema pancreas very common in men kwa women au even na kwa ni kuthima cancer the cancer of the mudilo mnene kana cancer ya colon ni kuthima cancer debu in fact that's even more common nundu cancer debu yeta wanekita uchanda cancer debu yeta wane ulcers na cancer debu kwa wingi muno kwa ume na kwa aka muno ndino kamba kwitu nundu andu ike mathana kabo na kila mundu ana kabo ka yuti kala katene kala kwa nzake guo kana kwa muno aje kakathea kana ukewa pe andu inge moka makamia daktari anambie ndikaze sukuma ndikaze ndolo ndikaze kitungu ndikaze mboso ndikaze manana that is not right wale kuya kila chindu chonde pe mine kana ibuya kuno ina thina ti manana mena thina ti mboso sina thina si sukuma sina thina ni ibuya kuina thina ku daktari ailo kuitaje ibuka isa kila kindu na hicho kitiminde kwenda ndo muno acheza maitu munde embwandu isa sukuma kana ndo za mboso aye yuatela cancer waile kuitwa ni kana kitaujuka boa kika develop to cancer na hicho kitimi cancer zebu yebo kwa wingi na tumana tia sele cancer zebu na hicho kitimi pekela tuthima tukamkota we yuende wendete
ita wa H pylori endi wetete after miaka 5 kana kanza zebu na tika endoscopy kana tugia mupai potato sia mana endi kita ukile nundu we that uchanda achakala muno it always develop to cancer of the stomach wa we kango kulile ba yes nundu yes toye kuma topic ine wa weta H pylori yeah so isune develop ya ukesa kwithia ni esa kuwete cancer isune ya cancer na nje kutimi cancer of the stomach cancer de kwa wingi nundu and wingi mena H pylori. H pylori is nearly at a cancer of the stomach. H pylori is a causative factor of cancer of the stomach. Tene H pylori itaibo inokio you like ile nokie ni cancer of the stomach is shoot up like that. Yo H pylori nesa pyo umeweta kwa kikamba kwa tabia musese witu choni chao kwa musese witu H pylori ni bacteria yetu aibuni kwako na bacteria zuti umaba lakini munono yuma na uia waende kwa rawane amimba na typhoid na brucella o uia ni waluka lakini H pylori is very common nowadays nundu andwa ingi alamena kabo kana alame kunguewa 90% me H pylori positive 90%. Kuni ni dhwanisi mundu ambiani na kabona ni ngunguewa na ndiza sukuma na ndiza ndoko na tamboso na ndiza ndulu dhwanisi ena H pylori na lazima teite ebo ne kanaji ka kwende kiruchanda nundu kita uchanda choka kana kita uchebu choka ukethwa na cancer after some time na yu kita ukini kiitawaki kaboa bacteria no ya H pylori ni itaweka boa na mundu ndasio ka kawaida kake aitoka oseda utono na kila kindu na thina wina kabo ndukungwewa na ndina thina webu lakini ndo wenda kuitwa na laso kenge ukitwa inge like that nundu thina kuitwa kaboa yes lakini waitwa nesa ne boa. So the most important thing na this kila kimana the cancer is control and prevention not treatment. Na njokitimi H pylori in fact kwa shaisa maitu mundi emaile kumana kana end of the way H pylori because this is saving lives because woka kumbona after 5 years when a cancer of the stomach because that I can do very little. The trick of cancer is prevention and control not treatment. Not treatment indukana ina mononge ubo wa kuita lakini ukuita kwivina it's not easy. Ni na makuli maingi na niona nitu kuende ya na kilungu kikitu tunena ni simu no yulo uwa kanza nundu pe makulio maende na kukila na ini se asiaisa maitume na makulio maingi ondu yuniende na kwithwa na mo maingi pyo nienda kilungu ni kitu kila kingi tunene undu waweta yuluwa no manyemi yake 10 ukite utonya kwisi yata na ututabie kinthini cha ikanze noyo tutonya kwisi ya ni atokethia nitweka kwa asiandu maitu na indi musiaisa witu bautu abika ni batu amboko ni anzo mandi muthenyani wa umundi na kilungu kila kingi nitukwendea kwimanyidanja muno yuluwa uwa cancer nyini to Faith Mackenzie wa Mutunga na ni na daktari witu Dr. Geoffrey Mutuma ni mubeano ndo wakusa kuwa na kwithiwa na ito tukomane kilunguni kila kingi tiwanesa.